videomuzda mingazawogi crafting windows ayımlarınızı hazır iyi savatın bulmamız. Bir tarzda savamız. Ertеңгі videoda iki tarzda savatın bulmamız. Al üçüncü videoda biz bir 4-3 tarzda savamızı mümkün. Al biz evimizde gittik bir tarzda evimiz. Biz burayı savarak. Bizim evimiz uzun bu. Kesmemiz tahta yapmamız. Paket. Al gittik. Al yakamızda. Biz 8 yıl kaldığımız. Bizi bana böyle. Yumurtadan tamam. Orayın zamanınızda şimdi. Gittik. Olsun biz. Onlardan şap. Onlardan böyle. Böyle üstüne kremle. Sudan yiyin. Ama okumuzda. Al biz. Завтра как без анного толку. Вот и вот салавик.
Qancha o'yin chizdik? Bir ikki o'yin chizdik. Bu işte birinci oluşumuz zaten ой bunu yıkılması bu step bu salt astay bu step bu salt bu altın alan ama reis kurtulmayacağız cevaplasın. O sulayla cevaplasınız. O sulayla. Ve cevaplasınız. Alınma sezini cevaplasın. Yapıştırırız. Dedik. Evet. Bana şeyin cevabımızda buna şeyin yes koyamız olsa var yes koyamızda buna şeyin cevabımız ama toplamda bu cevabımız bu yönde iki iyi bu adam tek bana oy basın. Ayrıca bugünkü var. Bıktırdı tat.
осындай қылдық та. Бұл осындай. Ал енді терезе қоямын. Терезе. Бояқ қойып тастаймын. Ал бұлай істейміз. Бұлай, содан кейін бұлай істейміз. Содан кейін бұлай істейміз. Сонымен тақ дейміз. Содан кейін тақ дейміз. Содан кейін ал бұлай істейміз. Oldu mu ne tereзе болсын. Аняға бұлай істейміз де. Бағынаға болдымыз қайда. Нехта бұлай болды залжи. Бұлай болымыз жабамыз. Бұлай терезе ойып бастаймыз. Терезе мынаны орнына қоя саламыз. Терезені былайынан қоямыз. Былай қоямыз да. Ал былай істейміз де. Болды біздің да. Есік қойдық. Крышаны жауып тастаймыз қазір. Крышаны былай жауып тастаймыз. Тоқтасаймын. Не буду. Қазір. Ал. Крышаны жауып тастаймыз. Былай жауып тастаймыз. Тақты жауып тастаймыз. Қазір қайтадан кіре саламыз. Қайтадан былай істей саламыз. Дәрісім қылдымыз. Тез былай жөндей саламыз. Тезінен былай жауып тастаймыз. Осылай былай жауып тастаймыз. Содан кейін крышаны жауып тастаймыз. Ішіне свет қоямыз. Мына свет қоямыз. Спичка қоямыз. Окей, под бұйға қоймаймыз біз. Крышаға мешет етеді, сондықтан біз бұлай қоямыз. Төсек қоямыз. Қазір біз крышаны жауып тастаймыз. Бірінші крышаны жауып тастаймыз. Бұлай жауып тастаймыз. Бұлай жауып тастаймыз. Бұлай жауып тастаймыз.
Sims boy. Sonunda boy. Sims boy. Boy Sims. Guess boy Steamers. Boy Steamers. Also Steamers diye. Elimizde ayaklarımız videolarımıza like basın için tutanız bir sürü umutlarımızda.